Ćao i dobrodošli na moj kanal. Sada ću da pravim kapri tortu koja se ne peče. Ovdje imam liter mlijeka koji ću uključiti da prokuha i dodat ću 125 g šećera odmah. Ovdje imam 200 ml mlijeka koje ću dodam 4 pudinga od vanilije i razmotiti. Prvo da napravim puding da se dobro ohladi. I ovo ću sada da razmotim. I sad čekajte da mlijeko provri pa da napravim kremu. I evo kada je mlijeko proključalo, ja ću da kuham puding. I evo, puding je skuhan. Sad ću ga prespremiti u drugu zdjelu i prekriti prozirnom folijom da se brže ohladi. I evo sad ću da prespremim puding. I prekriću ga prozirnom folijom sada da se ohladi. Folijom prekrivam da se ne bi stvorila korica na pudingu. I dok se puding bude sahladio, ja ću da pripremim dalje šta mi treba. I evo ovdje imam kalup 24 cm, ali vi možete koristiti od 24 do 28 koji želite. Imam mlijeko i piškote. Piškote ću da koristim kao podlogu. Za tortu piškote ću prvo da potopim u mlijeko i da poredam u kalup. Biće potrebno oko 100 g piškota, možda malo više, reću vam kada poredam piškote koliko mi je trebalo. I evo ja sam poredila piškote, tačno mi je trebalo 100 g. Piškote sam potopila u mlijeko i poredila u kalup i sada ću da ostavim da ostoje dok ja pripremim voćni fil. I evo sada ću da pravim voćni fil. Ja ovdje imam 600 g šumskog voća, a vi možete koristiti samo jagode. Sada ću u šerpu da dodam još sa voćem 150 g šećera i 350 ml vode. I ostavit ću to da se kuha otprilike dok se voće polako ne počne da raspada ili dok ne umekani, kako god. I među vremenu ću da razmotim 2 pudinga od jagodi i da to ću dati na kraju u voće. I evo dok se voće kuha, ja ću u 100 ml vode da razmotim 2 pudinga od jagode. I evo, voće je omekanilo. Raspada se kad ga pritisnem sa kuhačom. Sada ću dodam puding. I možete ako želite da sa štapnim mikserom
izmiječite voće, ali ja neću. Sad ću napravim fil. Ovdje morate da pazite, pošto ovaj fil malo prska, možete da izgorite. I evo kada je fil gotov, ja ću ovaj voćni fil odmah da prespim preko piškota, ovako vruć. Da prelijem preko. I sada ću ostaviti da se ohladi neki 30 minuta. Kada se ovaj voćni fil ohladi, onda nastavljam dalje da radim. Da stavljam drugu kremu i glazuru na kraju. I evo, kada se krema ohladila, sada ću malo da je izradim ovako sa mikserom. Da sam izradila kremu, onda ću da dodam 250 g maslaca i sve to da umutim ponovo. I evo, kremu sam umutila, sada ću da je nanesem preko voćnog fila. Sada ću nanesem preko ovog voćnog fila. I evo, ja sam premazala žuti fil preko. Sada ću da rastopim čokoladu još i da prelijem. I evo, sada ću da rastopim čokoladu, 200 g čokolade sa 2 kašike ulja. To ću da stavim kao glazuru. Čokoladu topim na pari. I evo, kada sam čokoladu rastopila, sada ću da nanesem na tortu. Da razmažem glazuru. Kada razmažem sa čokoladu, ostavit ću da se torta dobro stegne i onda može da se posluži. I evo, kada sam premazala tortu, torta se ide na hlađenje. Da bi se mogla da se posluži, treba dobro da se ohladi. I evo, ja sam skinula obruč, ovako torta izgleda, pogledajte kako je lijepa. Sada ću da je isječem. Evo, ovako izgleda presjek torte. Pogledajte kako je divna. Samo ovo mogu reći da je jako ukusno, jako lagana. Ja se nadam da vam se svidio recept. Isto tako nadam da ćete isprobati da napravite kapri tortu. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!